Igama lami ngiKhumbulani Maphosa njalo ngumqondisi wenhlelo enhlanganisweni okuthiwa iMatabeleland Institute for Human Rights. Njengenhlanganiso thina sigqugquzela njalo sikhuthaza ukuhlonitshwa nokunanzelelwa kwamalungelo abantu elizweni leZimbabwe nje jikelele. Sisebenza koBulawayo. Namhlanje besilo umhlangano lapha kade sisebenzelana khona leMisa Zimbabwe kusethulwa ireport Ucwaningo ngendaba zokwabelana kolwazi information ukuthi abantu bangathola njani ulwazi ikakhulu olubanjwe izingatsha zikaHulumende lenhlanganiso zikaZulu. Esikunanzelela ukuthi kulomthetho weZimbabwe okhangele ukuthola imibiko lolwazi kwinhlanganiso zikaZulu. Kuqala khona kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ithi lokhu kulilungelo lomuntu wonke ukuthi awuthole noma yipi information mbulwazi olubanjwe izingatsha zikaHulumende lenhlangano zikaZulu. Ngakho kwasokubunjwa lo mthetho weParliament njalo owenza kube khona khonokho. So namhla besikhangela ukuthi okomnyaka wona lesudluleyo zisebenza njani ingatsha zikaHulumende lenhlangano zikaZulu ukuthi zivumela abantu ukuthi bathole ulwazi kizo. Sithola ukuthi inhlanganiso yeParliament yeZimbabwe yiyo ephuma ingqungquthela ngokusebenza mgceke lokunika abantu ulwazi lapho abantu belufuna ulwazi lwakhona. Sathola ukuthi inhlanganiso yeLupane Town Board yiyo engani isalele emuva kakhulu esingathi ivalekile engalethiyo bengakhiphiyo ulwazi engavumela abantu ukuthi bathole imibiko lolwazi kuyo ngendlela ekumiswe ngayo umthetho. Besile njalo sile inhlangano yeConstitution othiwa iZimbabwe Media Commission akade besichasela kabanzi ukuthi umthetho uthini njalo nxa kuyikuthi inhlanganiso zikaZulu ziyala ukuthi zikunike information oyifunayo wena njengesakhamuzi seZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe uyakwanisa ukuhamba eZimbabwe Media Commission uye-aphila uyeceba uyethi ukuthi hayi inhlangano le kaZulu ingcichile information enje bengiyicela. So esikukhuthazayo uZulu esikukhuthazayo abantu beZimbabwe ukuthi asiwusebenziseni umthetho lo nxa kulolutho elifuna ukulwazi kulamafomu akhona okumele abe khona kuyo yonke ingatsha lukaHulumende yonke inhlangano kaZulu ukuthi ufile udinge uinformation officer wakhona bakunike ifomu ufile uthi ukuthi ngifuna information lela ngoba kulilungelo lwakho ukuthi bakunike leyo information njalo kawubhadali ukuthi bakuphe leyo information is for free kumele bakuphe mahara awubhadali.